Pois antes de darlle paso á última actuación, queremos dar vos as gracias por a vosa Presentamos por último aos nosos compañeiros e compañeiras de sexto de primaria. Como xa comeza a ser costume, queremos rematar o festival dunha forma moi especial. E por iso presentamos esta actuación. Pedimos que vos levantedes e que nos acompañades en este baile. Para todas e todos vos, ¡Jingle Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ladies and gentlemen, I give you the jingle bells.